Hah? beli HP sing kuat. Apa mau yang depan? Oh ya, ya kau lah lah. Thank you.
Penduri itu penduri. Yang segaya na. Dan itu berapa? Có nắm rồi. Ini kembali nggak kuat. Ngabok Tumbler itu rapat di kantor Taiwan kantor itu bang itu nggak open atau apa di makan dong untuk makan itu ya udah sudah makan yang ini kita ini bahkan udah besar anu gini mengar aja Bandung ini setiap hari 3.000 ton dan pasar Bandung dia nyar itu lebih gede langsung lebih kan penghasilan sampahnya tak lari nilai gede berapa Sarvaga Chi 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 Sarvaga Chi lakon berita segitu keluar berita dua berita dan Lombok rakyat ada desa yang sudah mendapatkan dukluk pembunuhan ke dukluk ke lurah. kalau nu berputar dengan ini tuh lebih banyak taruh balik dan bagi Ada masalah betul. Biasanya kan Ben ada masalah lantai masalah nomor atau TP masalah ibu tahu misalnya ada mesti tahu misalnya tahu oh hari itu buat diperintah kalau orang menunggu pun ada di ada nak pandang apa yang betul kita lawan marah-marah siapa pribadi nama orang siapa nah kan anu dampak sing sodo kan aku lu buka jadi mau jasa atau kita awan apa sing tadi ateng gitu kita awan orang siapa beb itu ya sing awan anak gede jauh mana bisa digerok ke telepon apa handphone lâu ngắn một tiếng là đến
Dia memberikan bantuan. Jadi hari itu kan Senin berterakhir. Saya udah dilarang lu bomo. Penaruh kan kolektif itu tapi ada berapa selesai. Karena ya itu karena ya simbolis ya. Udah benar memang ya mengutamakan apa dan semua kemudian penarung ya kayak sana mah kan simbolis do udah jangan balik gitu ya tuh saya pendukung bang kemudian jauh kalau orang simbolis udah ya kami penarung kemudian jauh paling biasa itu kenal justru nasi pendukung balon wah Tengok musuh hari itu. Doh, kau musuh bang malu kan aneh Idane sareng samis berarti itu sinami tunas titiang mandeng ragena sang sambung kesana santukan parikraman jagi kekawin dari mau DPD masuk DPD Nembo orang orang DPD DPD banyak kasus sudah ya tapi yang lagi ini mulai inisiatif semua rekeningnya mau bekel apa itu berat Ada kasar-kasar ke Jawa Pekor yo, terus ayo ya, serius ke Pak Jawa. terus kalau itu Dalam rekor lagu saya ayo serius ya, Kene melengkap dalam gen sistem tinggal lima. Kenapa hari ini memperbaiki? Merupakan mindset yang itu langsung ya udah dia ke main
Pak. Saya ingin silahkan masyarakat. Ajan, tunggu ikan anu, tolong ya. Siap ya. Kok kadang saya salah dengar. Cekak. Udah bu, hanya hati jak kalian. Wis, ada saja. Teramat nih mana kan bagian. Bro. Makasih, Bro. Lên salon. Makasih mas. Dalam mana? Mau susah salon deh. Makasih ada blend. Om Swastiastu. Bulan bahasa Bali kabeh itu warsa uang tali selai jadi pacang kekawinan. Idane sarang sawi sane wangian tidak. Ngiring biar sayang ugra wakyo duwene murah arya lan ema. Dengan para atlet sinami sami saduangan diam yang consider kacumawis pisudu sama dengan ajeng terus anita bentukan sampun mangut sekali pandai malam pada kamarnya boleh dijadi kekawinan. Om Swastiastu. Kapingajeng, Bapak Perbekal Desa Cagapati Sani Mustian Tidiang. Dengan desa adat Jagapati Sani Kusnian Tidiang. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Adat Cagapati Sani Wangyang Tidiang. Manggala Sabda Desa Adat Jagapati Saha Angga Saniwangan Tidiang. Prajuru Kerta Desa Adat Jagapati Saniwangan Tidiang. Manggala LPM Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Klien Baca Dinas Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Manggala Karang Taruna Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Manggala Pecahan Desa Adat Jagapati Saniwangan Tidiang. Binsalan Badan Kamtidas Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Para Angga Panoreksa Wimbakara Bulan Bahasa Bali Saniwangan Tidiang. Pelindung Bahasa Bali Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Penyuluh Agama Desa Jagapati Saniwangan Tidiang. Asapun ikatalar para atlet Saniwangan Tidiang. Talar para pemilihan Wimbakara Sani Tresna Sihin Tidiang. Rasa angai bahagia aturan Tidiang. Majengret ida sang yang wiwas.
Diantukan jantan sampun wantah paswecang ide mawinan irada singaran sambung Presiden Mapupul Renggala Langgeng Selci Puniki dikanjekan yang parikrama Pembukaan bulan Bahasa Bali Keping Pitu Desa Adat Jagopati Warsa Kaletari Selai Sane kelaksana yang raingan mangkin Sanis Jara Tanggal Siang Malas Buku Sungsang Magena Iriki Rengwantilan Pura Pusa Desa Adat Jagopati Parikrama raingan mangkin jadi kekawitin Ratu Idegani Sinaran Sami Sariwangan Titiang Seremangkin Kariminin Antuk Nembangan Lagu Kebangsaan Indonesia Dinas Titiang Majakan Idegani Sinaran Sami Pangdal Presiden Sana boleh amongan ini Tunas Titiang Idedani Mangde Kantun Nade Sani Mangkin Kelanturan Ande Menjarang Pengeras Titi Majang Ringsang Sani Menterang Inggih Durosa Om Swastiastu.
Om awi kena mastu tat astu ya nama swaha. Om mati atya siapa jote rakta tejo namostute sweta pangkaja madhyaste Bhaskarya namostute Om Rang Ring Sah Pramo Siwa Didya ya namo swaha. Om Yang Widi Meraga Sang Yang Surya Chandra Lintang Trenggana sanes tada micayang sunar suci kapining sarwa meurit picayang lan tuntun titiang ring keuripan puniki mangdes tata ngemoleha permargi sanegala ring kalane ngelaksanayang pariklama ring kalane ngelaksanayang swadharma dados manusa. Om Yang Widi Meraga Baskara Dipati Picayang titiang sami bayu lan kelescarian hati mangda titiang sareng sami sane pepuput iriki ring kalane ngelaksanayang pariklama bulan bahasa aksara lan basa Bali desa adat Jagapati sane kaping 7 warsa kalih tali slae sane ngambil unteng jagat kerti jagra hita samasta dumugi stata memanggihin kerahayuan lan kerahajengan sangkaning panugrahan idane. Om Yang Widi Meraga Sang Yang Tunggal tuntun titiang makasami mangda masikian ring sejeroning tetujon ring sejeroning ati ring sejeroning idep mogi sida manggu jagadita. Om Yang Widi mogi mana sane becik prasida kepanggihit. Om Santi 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 Om. Idalane sareng sami jurusan mawali bayi. San bangkin kelanturan untuk sesolahan panyong kanan. San kebaktian oleh sangat tarik ranjing. Banyak terjerut desa jaga. Miring biasa. Yang penting buat agak tekan gitu. Di rumah aja sembahyang. Hah? Iya.
Di mana aja semangat. Semangat di mana saja. Nembangan Puposino oleh Seke Santi Widya Adnyaswari Desa Adat Jagapati. Sani boleh amangan inggih tulisan. Anakmu tuh ya. Ada kok. Apa ya? Anak Made. Cuman ini jenis apa? Bebe. Dia apa nama? Idegane sarang-sarang yang tiga melawan untuk kewentenan miru dada sadiwentan ring sejarah
yang sama tidak yang para mulia saling merasa suci malam piranti tantuk tuen tenang isakan tunjuk sani mengenang rintelengit hati Kejang keping antuk suara baca Sani wetan saking suara bunyikan daging sawon sane wedu saking ketilingan Sana antuk sahani pelaksana Rikaya parisudan Garika wajika manajika
Sonis tak tertinggal dalam awadan tim suci malam. Sonis tak tertinggal galang abadah ning suci malam. Ramesan Mana buang kok betul. Inggih para titi sinamian durus unggahan boga samatra sani sampun kacimawisa. Sani mangkin kelanturang atur piuning saking manggala prawartaka. Majeng ring manggala prawartaka inggih durusan. Matur semua ring Sang Ugrawakya maka kalih sebelum didiang matur diuning sejeroning bulan Pase Bali kaping 7 adat Jagopati warsa luar tali saya puniki bini ajang ngiring sarang-sarang ngaturan astiti bakti ring ida Sang Hyang Widiwasa waning wantah asung kertaning ida pamungkah bulan Pase Bali kaping 7 niki presiden memanggil kalah puniki melarapan antuk pangastungkara. Om Swastiastu. Perbekal Desa Jagopati sane Mustika Putihan Lian Desa Edak Jagopati sane Mustika Putihan Ketua Tim Bergerak PKK Desa Jagopati sane Wangian Putihan Manggala Samo Desa Adat Jagopati Sawanggo sane Wangian Putihan Manggala Kertadesa Desa Adat Jagopati sane Wangian Putihan Lian Banjar Dinas Secepat Desa Jagopati sane Wangian Putihan Manggala Karangtuna Desa Jagopati sane Wangian Putihan Manggala Pecalang Desa Adat Jagopati sane Wangian Putihan
Manggala Seketruna sedesa adat Jagopati sanewangan titiang Bapak Babinsa lan Bapak Babin Kapdimas Desa Jagopati sanewangan titiang para anggo panoreksa panitia sareng suami para pemilihan Wimbakara bulan bahasa kaping 7 Desa adat Jagopati sanes tresno titiang titiang pinake Manggala Prawartaka ngaturin swasti prapta renggane bulaman sami sawire sampun presida nanging pinunas titiang makin titiang janji matur kuningan ini polah palih pemargin parikrama bulan bahasa Bali kaping 7 Desa Adat Jagopati warsa duang tali slae sekali yeringso soal patro sane pinangka dasar kelaksanaan bulan bahasa Bali Desa Adat Jagopati warsa duang tali slae inggih punika ping siki surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2024 tanggal 1 April 2024 tentang penyelenggaraan bulan bahasa Bali 7 tahun 2025 di provinsi dan kota atau kabupaten se-Bali. 2 surat keputusan pilihan Desa Adat nomor 2 tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan panitia pembina juri dan peserta bulan bahasa Bali ke-7 tahun 2025 Desa Adat Jagopati. Pertitis parikrama bulan bahasa Bali Desa Adat Jagopati warsa duang tali slae inggih punika jagat kirti jagra hito samasta sane mapitegas bulan bahasa Bali pinangka altar pemuliaan bahasa aksara lan sastra Bali sebagai sumber kesadaran menuju harmoni semesta raya. Indek Wimbakara bahasa Bali sanes sampun kamiletan lan jagi pelaksana inggih punika siki Wimbakara ring Kabupaten Bandung. Wimbakara sampun Kabupaten Bandung sampun pelaksana Rahina Waraspati tanggal 3 Februari duang kali slae ini Wimbakara sane kelasana inggih punika Wimbakara Jurat Aksara Bali Wimbakara Pidarta Prajuru Adat Wimbakara Masatwa Karama Istri kalih Wimbakara ring Desa Adat Jagopati ring Desa Adat Jagopati sane kelaksanaan rahina makin inggih punika utsawa utawi festival nyurat aksara Bali di ring lontar Wimbakara utawi lomba nyurat aksara Bali Wimbakara utawi lomba pidato prajuru adat Wimbakara utawi lomba Masatwa Krama Istri pembinaan bahasa aksara dan sastra Bali tertujuan pelaksanaan bulan bahasa Bali kaping 7 Desa Adat Jagopati inggih punika ngelimpahkan lan ngewerdiang budaya Bali untengnyane bahasa sastra lan sastra Bali. Pamilihan bulan bahasa niki inggih punika siki utsawa festival nyurat aksara Bali di lontar pamilihan oleh 8 kutus diri kalih Wimbakara utawi lomba nyurat aksara Bali kamilat oleh para pemilat saking Petang Banjar sejebak Desa Adat Jagopati. 3 Wimbakara utawi lomba pidarto prajuru adat
kamilat oleh petang pemilat saking petang Banjar sejebak desa adat Jagopati. Papat Wimbakara utawi lomba mesatwa krama istri kamilat oleh pat pemilat saking petang Banjar sejebak desa adat Jagopati. 5 pembinaan bahasa aksara lan sastra Bali. Galah lan genah Wimbakara. Wimbakara utawi lomba basa Bali pitu puniki kalaksanan ring rahina mangkin sanes cara tanggal 19 April 2000 selawi. Galah jam dus kita nyantos pun sane mengenah ring wadilan Pusat Desa Adat Jagopati. Pramila Wimbakara bulan bahasa Bali kaping 7 Desa Adat Jagopati tahun 2000 lain iki kasokong antuk Prabeo rencana anggaran tahunan Desa Adat Jagopati saking APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 maupun assalamualaikum unik diktian dalam yang nas sering dedane klian Desa Adat mangda presiden ngaturan sampran rencana tur sepisanan memukah parikrana bulan puasa niki Bandung mengpura kirang langkung nas sinam diktian antuk pramo santi om santi 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 om. Matur suksema majeng ring manggalan Inggih idedane sinamian sanidaha tuang yang tiga sani mangkin kelanturan antuk tembrama wacana saking klian Desa Adat Jagopati sepisanan pacang membuka parikrama bulan bahasa Bali keping 7 Desa Adat Jagopati warsa kali tani selai majeng ring dane klian Desa Adat Jagopati galah kantor. Om Swastiastu. Majeng ring Bapak Bekal Saleh Dahan Kesulitan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagopati Saleh Dahan Manggala Sabodesa BPD Kesarangan Danggo Saleh Dahan Manggala Kerta Desa Desa Adat Jagopati Saleh Dahan Manggala LPM Desa Jagopati Saleh Dahan Manggala Pecalang Desa Jagopati Sanewang yang tiga Manggala Seketruna Karang Taruna Jatuh Tinggi Desa Jagopati Sanewang yang tiga Dalar Bapak Babinsa Bandung Kaptimas Sanewang yang tiga Kalian Banjar Adat dan Dinas Regulida Desa Jagopati Dalar Sanewang yang tiga Sahel Anggo Panureksa Wimbakara saya sampai bersaudara beribrah nama dimangkin lanang istri kamar sadewa yang kesarangan antuk ala-ala titian Iwana pemilat Wimbakara lomba sana jadi kemarin ringan kami makin sana dahat terus nonton sudah titian rasa angin bahagia aturan titian majeng ring
Ida sangat dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Sangka dipas baca ide tiga ratu di dada sekarang sami bersedia mencukup satu aja dan galah sada becik peniki gumandi pacang nyangere parikrama pemukah bulan bahasa Bali aksara lan sastra Bali namoning sanes cara magis bungkus susah penanggal 19 April warsa bulan Bali bulan bahasa aksara lan sastra Bali puniki pinaka swadharma sadepatut kalaksanaya oleh suang-suang dosa dan ring sejebak jagat Bali bulan bahasa Bali puniki patut kalaksanaya sepatutnya ini kalaksanaya ring bulan Februari sanasa lintas sekemon riantukan kopi yang ring Prabio sadarau saking provinsi pemerintah provinsi Bali dua yang punika ring rahina kadimangkin wawu bersedia kelaksanaan ide dane serang sami mengaditya bulan bahasa aksara sastra Bali puniki ngambil pedikis inggian punika jagat gerdi jagra hita samasta sanes semanipun bulan bahasa Bali pinaka lingga stana nyiwi bahasa aksara dewasa Bali mau saking budi cita manah jagra ngulati jagat hita Raris bulan bahasa Bali puniki pinaka bahasa ibu kawendanan nyane bahasa aksara dewasastra pinaka sarana pengrastiti jagat manda stata sutrupti nyujur jagat itu sejeroning inah yang jatining anga pinaka krama Bali taler bahasa sastra lan aksara Bali puniki pinaka urip riyantukan bahasa Bali pinaka warisan leluhur bahasa Bali pinaka bahasa ibu sakowetanannya ne ring jagat yening sampun lali lipio saking bahasa Bali pasti kau sampun jadi lali ring leluhur lali ring ibu sane ngemasing sane ngemegalen kiragus tarsa ring sejeroning wimbakara puniki boyo wantah ngerarah sane mewasta Jayanti sekemawan undangnya pinangka pemargi menjalaran anduk ngeras tetia bahasa Bali puniki mana bersedia aja minah yang sebabti majaring leluhur sebabti ibu pertinggi mewastu belum melarapando memargia mentawi melaksanakan bahasa Bali ring sarahina punika janji melestarikan agama adat seni lan budaya Bali ini dirane pada jadi saya sami kali sebut juga Sumatera atur Korea menawi kira lampung untuk diamatur jadwal unsur pura wasana yang akan untuk diamatur ini terus Inggih majang ring dari klian adat desa Jakapati mangga sidang muka parikrama untuk muara kubur taler tunasti tiang majang ring Bapak Perbekal Desa Jakapati manggala sabe Desa Jakapati miwah manggala perawatan mangga presiden nyadanin memungkap parikrama bulan bahasa Bali keping pitu Desa adat Jakapati. Jangan lah.
dulerang atur ucaran Om Awigit Astu Nama Sedap bulan bahasa aksara lan sastra Bali ring rahina kedimanggil nemoning sanis secara humanis buku susah binanggal 19 April warsa duang dali selai puniki pacang bungkah titian Inggih punika pinaka Cina bulan bahasa Bali kaping 7 desa adat Jagapati warsa kali anisai sampun kapunga majang dan biang desa Jagapati berbekal desa Jagapati miwang sabu desa wanggalan perawatan aturan titiang mawali melihat Oi. Berpakar kayak. Yang kayak. Idene saling saling buang titiang. Sani mangkin lanturang titiang antuk parikrama selanturnya. Lanturang titiang ini negara sani pacang kemargian. Festival Nyuran Aksara Ring Lontariwan saya benar sisi kaum panggung utama. Wimbagara Nyuran Aksara Bali anak-anak SD sani bagana ring sisi kangin wantilan Wimbagara Mesatwa Bali Kramo Istri Pakis Bali mengenai riki ring panggung utama. Wimbagara Pidato Prajuro Adat magana ring panggung utama kelaksanaan wasan Wimbagara Mesatwa Bali antuk kramo istri ini majang ring antuk pada desa miwah para pemilat Wimbagara Mesatwa mangkini saya ring genang Wimbagara Sulawesi majang ring para atiti sinareng sami tunas titiang mangdene cumena iriki ireng titiang nyaksiang pemargi Wimbagara bulan bahasa Bali puniki
Mapinawag titiang majeng ring ididani sarang-sarang riantukan sampun manut pada mayagala parikrama wimbo karang masatwa bali ring paiketan krama istri sejroning nyangra bulan bahasa Bali kepimpitu desa adat Jagapati Warsekali tani selai rahimane mangkin kekamukin. Inggih, majang ring para angga panareksa satu bali krah istri mangdeside saya ke renggena sani sampun ke saya kia. Sani mangkin tigang jagi ngaturan indek angga panareksa sani sampun saya inggih punika kepensi Nikadek Serli Sartika SPDB Niputu Mary Denayanti SPD Nimade Sarniti SPD Jagi aturan titiang indek tata titi lomba mesatu Bali putri galak mesatu wanta dasa menit kantos 15 menit karinen antuk suara kelentong apisan ritat kala sampun mencara Om Swastiastu ralis kelentongan pingkali ring menit keping 12 ralis kelentongan ping 3 ring menit keping 15 bila kejina galah sampun puput pemilah patut muputan satuan ini. Inggih, iridani sinamnya Wimbakara satu Bali rahirane makin jagi kekawitin Pemilat sani ngemolehan nomor undi siki lan kali mangdeni sayaga ring ukur panggung. Inggih, yening sampun sayaga majang ring pemilat nomor undi siki Niputu Sugiantari saking Banjar Sibang. Ngiring tepuk tangan. Om Swastiastu. Iya, rame subuh alit-alit dini. Seneng tan mirangin satwa. Sane mangkin meme lakar jagi ngaturang satwa. Yening seneng pirengang ye. Sane mangkin meme jagi mesatwa. Sane mamordo iplo. Ada kone ketuturan satwa anak belok mawinang napi ia kesambatan belok macet wara bisa maketekan napi maleh sastra tenuning pas kesamane ia pusing tai naik kelas nika mawinang ia kesayangan bapak lan ibu gurunya nih.
Nah, sedek dina anu memene ibelok sibuk yang megarapan lakar nyangre piodalan disanggah. Ditu lantas memene ngideh dulu teken pianak nih. Ning main cemalu ning mene ngideh dulu naning belian jep mene bebek dua bukut naning nih tipis dase tali rupiah kewala ingetannya pilihin bebek ani mogoh tur bat-bat naning apa liu bakat bene mesawut dilantasi belok enah nih ngecolang ia menjalan ke pekan disubane ya nekat di pekan merengang ya di pekane paling ya ngalihin dagang bebeknya sawire di tengah pekane ento liu pesan ada dagang ebe ada dagang buah ada dagang sayur miwah sanelianan ditu suba iya kipak ningalin dagang bebeke. Nah ditu lantas dibujuk kajeng kau ditu noyong dagang bebeke mererot ngajak dagang siape ngencolan iya kamu pak meli je bebeke dua ukut apa nih yang bangepes satu sekali kan meme kewala bang ko ni bebek ani mokoh terbat napa besar dagang bebek nah ni antos dumun subut gitu pilihin iya bebek dua ukut ani mokoh tersadebat ning bebek jenenge ane augut meaji petang tali rupiah tur ane jenenge buin duang tali rupiah naning mesaut je ibelok enggeh pak suksema di subane iya man meli bebek ibelok lantas iya ngemulihan. Nah kecerita yang ia di ngemulihane ditu ia ngelewatin tukat sanelinggah terus ada iya ening buene gede ditu lantas si blok adot ia mau kita ngomongan sawire ukudane telah pesu peluh. Nah ngencolang ia muka baju lantas ia mencebur di tukade biru aduh cok dingin saja nih cekak dirasa atis bangyangnya mau mandi nih gitu ya ibelok. Nah disubane ia suod momoman ingat iya teken bebek nih ditu lantas bebek nih makita masih iya pandu sango tuh teguh penegulan bebek itu lantas buka ke ditu subuh maka dadua bebek nih melep dia ke yehe ibelok pengongnya ninggalin bebek nih ditu kambang tur ngelani sambil ngerenggang kene dewe meli bebek ani mokoh tur bahat sakewala bebek puyuh banget aduh dewe belum gitu yuk bebek ngerenggang sada buin bebek nih entu tusing juga lantas kalaina mulih nih sambil mulih nih yang ngerenggeng di jalan nih aduh ulo cang dagang bebek ditu lantas di tengah jalan nih ada lantas
ngandang entuk kuni Tanjung kaswa aduh sakit telah baptis nih pesuget deh sambil lange ya mau jalan mulai nih di Subane ya neka di rumah nih tinggalin banyak nenek sawire pejalane kedejos buin sadar tusing ngaba bebek ngincolang memene mahakin ning kenapa nih adi telah mengetes baptis nih bosan nih udah gak pasang nih gitu di jalan nih ada cara kayu makan untuk Tanjung Liang nih Mimi dong kuat saja batas jeningnya kayu kone bakat Tanjung jeningnya jadi ajen bebek memeke masaut ya belum bosan mana ya cang beli bebek me kewala bebek puyung ni cang ada pina teken dagang bebek bosan itu kade leh bebek emang kedua me laut tinggal dicang itu iya kambang terus ada ngelangi buina ulah icang nih sawire beli bebek ane puyung dan ada gunane gitu ya blok masaut nah gelisang satu didu lantas memene iblok welange iya keto subuh upah anake belum pusing dan ngeresep munyi timpale pada masa sekolah cai anu sirap timpale pada melajah cai melayang dogen aduh dewa ratu adik ini lacur tiang lah piana yen bebeke anak mulut kambang yen iya lebang ditukade dijaje jening peluasan gitu memening welang ibelo aingge asa punika an satuasane sida adeun titiang nah cerik-cerik ajak mekejan pebesan meme sampunan nggih nulat parisolahne ibelo desan kena ulo-ulo pebesan meme ngajak jenik-jenik ajak mekejan seleg-selegen melajah rajin-rajin sekolah apang napi apang dados capme sane maguna sawireh jani satuan meme sampun puput meme lakan ngemulihan malu apang sing enggalan tengahi sindang meme berandok parame sandi sampunang lali kepura ngaturang bakti elingang mata canang sari nyiring sareng-sarengin ajak baso Bali melarapan andok mesatwa Bali Om Santi 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 Om. Ini sepunika iwawu pamilat sani ngemulihang nomor undisi semakin tin capang titiang untuk pamilat nomor undi kali punika talar pamilat nomor undi 3 lan 4 mangda saya gering ungkur panggung ini yening sampun saya ge majeng ring nomor undi kali saking Banjar Pasar Niputu Armin
Nunas tepuk tangan. Swastiastu. Sampun alit-alit nggih. Sana mangke. Jadi Mas Satu. Senang tuh seninya satuan memene nih. Nah, satuan memene nih jani mangurda isiap selam. Kandidaran satuan isiap selam ngelah yang begitu. Aneh jenengkan tonde yang mendek dulu. Yo madam do belakang. Sewai-wai mailah isiap selam ngalih hama. Negat dia kan tidak pangkong. Sekemi dahipun ngalih hama ngajak pianak isiap selam. Lantas ulang gede gati nyinayanglah karujan balas. Takut pianak nih. Mai mulai ulang gede gati dia takut. Kita tuh pianaknya aneh centlik. Dia takut masih mai ragu mulai nyana nujanan ragu gitu pianaknya aneh masa nani memang jening menang nih jani yang lah wala kamu deh singa lah karaga hujanan nih jening lalu jening dodoleh nih ada jenengnya aneh paling jening hidup lah yang selesai lantas yo kena hujan terus hujan tinangnya lapar mati nih papa sih kena hujan mati ya nih teman jadi meme lapar ngalih dongos maimon malu nih jauh ya ada dongos maimon nah nih boleh nih itu ada dongos maimon ada pondok itu nih main kemo raga nih kemo nih lantas siap siap ngajak pianak nih ke pondok itu aneh ada di daun pangkungnya gelisan satu negat coba siap selam di pondok itu. Swastiastu jero sane nuanan pondok niki dados tiang iki membon jero gitu berarti siap selam besul lantas ngelahin pondok itu pantas tios iya imengku Nyai siap selam nak udah cai main ada apa siap selam gitu mengku matakon kan siap selam cerah terus ke tiang bikin hidup main bon cerah wani tiang kari apa nak jenis tenelas tiang ngajak pianak tiang mau jalan jerah gitu pesawatnya siap selam itu lantas ini kok melah ya dayo nah nih jangan aduh bejan dongdang leban jadi bola karamah mas nih tua banget ini kok lantas nah kemuanya yang mencelap gitu ya Imeng kuat dekat siap selam lantas Imeng siap selam ngajak pianak yang mencelap rumahnya Imeng kuat itu lantas hujannya panas gadi misi krebek kru mau gerudukan kerudung
siap selam doneno yang nginapkan imengku. Siap selam ini basuhnya yang nginap pedalam tianak-tianaknya ini. Gitu imengku lantas siap selam ngajak ya anaknya itu nginap di rumah imengku. Lantas petang itu siap selam pusing yang ngidam pulas. Karena ya sing ngidam pulas itu lantas yo ningah imengku ngajak pianak-pianaknya. Nih jening pianak ini ajak kadang nih jani ragolakan pesta nih aduh siap selam ngajak pianaknya begitu jani beragolakan pesta besar aku jani nih doa batnya mengku ngajak pianak nih nah yang gitu nih saja nih jani yang kibul nih yang kibul nih gitu pesawatnya panak nih lehat ayo nih ya abang yang kampret nih ada kangen gopreknya nih tuh pesawatnya panatnya aneh lihat dina pas gitu menjadi mengku ngajak pianak-pianaknya ninggalan semua siap selam nundun pianak-pianaknya nih bangun nih lan rago megediu di dini nih rago lakar amah aja imengku nih mainin rago mekebar megediu di dini lantas mekebar sego besi panak nih siap selam siap selam apa tuh siap selam gitu ya mengku sing dodong timbul ulang mengku gitu apa nih siap selam kebar panahnya neleman siap selam bihin ya mengku matakku siap selam apa tuh siap selam gitu imengku matak sing dodong timbul ulang mengku gitu masih abad nih siap selam masih yo imengku matakon apa tuh siap selam sing aduh tuadan dia belum mengku gitu masih pesawatnya siap selam lantas sunyangan pianak-pianaknya siap selam makabar di dunia hidup lagan dogen-dogen imemene jening pianak meme dog lagan oyong jening ini malunah nih meme jadi lakar ngalahin jening dua gang ragan jening ngemban medayong nih yang jadi jening lakar ramah hakin imengku orang sibolagan jening nih komen tuh mau bulu ben jeningnya nyupain belik sing jahan lakar ajang kan imengku gitu aku medayoning lantas kebar ya siap selam ngalahin idog lagan suat apa tuh siap selam gitu apa nih mengku siap selam apa tuh sing ada pesawat lantas pesu ya ninggalan pedang siap selam dapatan idog lagan dogen itu ngoyong peceketan subuh pasangnya mengku kau nih orang kau duduk begini siap selam siap selam
Kalak subuh nih, kalak subuh. Pikir kami jelek nih, bukan apa jadi nih. Gitu, pakai dia anaknya. Imen kok. Jeruk melu. Ampunan yang aja ngedumut jeruk. Tiang karing jenih. Kau ngedumuk kudu. Dan tiang karing pahit. Beleh gajang jeruk. Anak ini becek. Ubohin tiang malu jeruk. Ubohin tiang malu apa tiang cuma bulu. Itu malah tiang ngajang jeruk. Gitu apa nih hidung lagan. Nyak subuh imen kuo ngubuh ya hidung lagan. Jangan buang banana sebelah wai. Gelisan satu. Subuh hidung lagan tumbuh bulu. Itu boy imen kuo ngai baso aja ke pianak-pianak. Baso rajang kayak ngai baso rajang. Nah, jani subuh siap hidung lagan. Jadi subuh kelamak kayak sawire sampun panubayan ibone. Jadi subuh kelamak nasi bone. Gitu bane imenku. Inge jero. Nanging sadang jero ngajang tiang. Kebaren tiang dumun peng telu jero. Gitu apa di hidung lagan. Nah kasih yo. Imenku ngebaren. Di pengkilune makabar lantas nanti mau kecos ke dalam panggung tinggal yang di luar batu nih itu besar kadang sajan basahnya imengku upah lantas isiap selam doklakan teken mengku itu makabar nama mulai ngamah imengku lantas pusing idolakan mana ama aking imengku batu sana sanggrap pakai imengku nayang gigene bunga itu ya doglagan megeneng yo demen atene sawireh yo sing amah aking imengku megeneng ya sambil mekebar iya iyo gigi bunga nyaplok batu iya iyo gigi bunga nyaplok batu gitu ya hidung belakang kemanatin mendengar imengku ini ada tali dan dada si raga membikas corahnya ada tali iraga patut melaksana sana becek asa punika satuan tikian sana makin puputan tikian mantuk para santi om santi Inggih punika iwawu pamilet sani ngamolehan nomor undi kali sani mangkin tincapang titia untuk pemilat nomor undi 3 inggih yening sampun sayaga majang ring nomor undi 3 Ninyoman Samyasi saking Banjar Kemolan. Om Swastiastu. Cari misi padang. Ada kata sedang bercanda. Cerai ajak mekejang. Main negak dengan satu. Cerai demen yang satu. Nah yang demen nejani memelakan mesatu. Murdan satu memene dadom
Jepun. Kacerita dugas imalu ada kone anak loh lingser madan dadong Jepun. Ya diaston subo lingser iyo hidup pedidiane. Geginane sewai-wai tua ngalesang ke alasan. Laut sangen to adep tur bibesne anggona melintas. Darang ngasine sewai-wai tua uyah lengis lan sambal serep. Di petengne dadong Jepun sirap di bale tiyenge dor mesapot ben kamen we. Tiwas pesan hidup dadong Jepun. Dadong Jepun mejalan ke sanggah kemulane. Ane kayune subur remek ulian amah sek-sek. Ditu iyo ngadorang bakti. Ratu Batara titiang nuna sampura suryanen titiang sane sengsara apang titiang boleh rurung dalang apang tiang ten kepetengan suryanen sekancan jagate apang sami nemu rahayu gitu dadong Jepun matur disanggah kemulane. Pedang nih nuju tengah lemeng entel pesan sirap dadong Jepun ditu iyo mengipi mekeber kone iyo di langit suara mekeber mejalan kone iyo di taman sane asri saget tepokena anak lo jeket mebusana sarwa putih ngerene tepokena anak lo mekenya manis mejalan makin dadong Jepun tur dadong Jepun gelutan minyik ngalup bon anak lo entok ngeranang ngulayang angen dadong Jepun mekeluk-keluk anak lo entok ilah jadi kupu-kupu mekeber ngidain dadong Jepun di semengane merasa seger awakne dadong Jepun maro bangun ya ni bibuane ia merasa sebilang maro bangun awakne merasa sakit bayune uang kewalo jani melena bayune oni cek seger gegeson dia bangun megarapan mersehen rumahne di subane suwa dia megarapan kesanggah kemulannya yang ngadorang bakti seluruh ngadorang bakti mandos malu ya ke pancoran duren umahne sambilana mandos sambilana iya mepupuk yang berdarah lihat mana titiang mangke jadi pesan tembang dadong Jepunir kalau untuk Surya mandos Surya mebakti ke kemulane laut iya ke alase ngalesan pupul sang itu ketegol tur suwun aban kepekan itu adep sang itu disubangin ke adep man dadong Jepun pipes aji duang tahun demen sajan kena di dadong Jepun man pipes duang tali jadi ada anak melibas ini jani
dadong Jepun menjalan menuju warung Thomas Iyo melibas. Saget di jalannya di ngehe ada anak moyutan. Renang kipok dadong Jepun. Ini temu ini anak wani bajang. Jagore lan tendang aja anak liu. Didu anak bajang to ke adoh-adoh sakit. Ningal yang dadong Jepun nyajagen unduh endo sambil langai menyanyi. Mimi dewa ratu, nakku dia anak nenek nakku dia adik dia naik pedalong naik dia aduh nakengkel untuk kengkel. Mesaut anak muani bangras sambil nanang sakit pasang. Nih anak ide-ide nih dadong. Itu nih Ica suku ngemang iyo pipe segi seket. Uwen iyo ngide nasi kedek pasang icangin dong cakur tendas. Man ambil lengan kengken. Pesawat gue ambil lengan. Ica nak milu-milu dogen dah dong. Apa ngade gen gae? Nih lengan bersam. Bener tuh dah dong. Ngudian iraga lah halo memang iyo pipes. Iraga kewah-kewah ngalendai iyo cek aduh nataang lima. Pindah dong Jepun. Wih, nyamu aja makejang. Iraga lekat di kumini. Anak suka pada membekal jalan hidup. Ada anak dadi pedagang. Ada dadi petani. Ada anak tiwas buka datang. Ada masih anak ide-ide buka anak bajang nenek. Nah, ini dodane sing adanya emang ide. Nih datang lah pipes dua kali. Bang ide datang anak kuda nih. Bang ada liang nasi. Bengong anak liu ningalin dadong do nyajaken anak bajang. Laut anak bajang itu ngandi mau cap. Dadong kedo masih kamu aja mau kejang. Sujatine idewek tuara jelek. Idewek sang nataratu kerajaan Meru Dwipo. Parap idewek sang Mahawirya Panedong jagat. Negres Pasupati Cina idewek nyenang ring nata wirya. Kejut akramane konyangan nyelempo nunas ampura nunas urip nunas lugra majeng sang Maharatu. Didu lantas sang Maharatu ngandika krama ajak mekejak. Iraga hidup di kumene patut saling asah asih asuh. Yening iraga presida asah asih asuh pastike jagat Meru Dwipo iki pacang landoh kerda raharja. Gelesan satwa ingal sang nataratu ngucap matur semua majeng maring dadong Jepun, laut dadong Jepun keahat dados juru empu ring puri. Ditu dadong Jepun ngempu putran sang ratu ring puri. Sekanto dadong Jepun ngoyong ditongos ane luwung unduk baju kedas tur luwung gelahan. Unduk ajeng-ajengan tuseng dadong Jepun kuangan bien. Nah, jenik-jenik ajak mekejang keto nyangsuk seman hidupnya. Iraga hidup di gumene patut iraga saling asah asih asuh ajak timpal. Sing dadi saling sakiten, sing dadi kasar ajak timpal. Yenin iraga saling asah asih ajak timpal konyangan pasti ke iraga nemu rahayu.
Tuh, do engsap sekata menas ica mas titi bati majeng rengsang yang dewasa. Nah cenik aja mekejang meja megalahe subol tengah nang galungan nyan suwot ini dimulai di jumahe nek jaongnya barengin nyan ramo megarapan ani lolo barengin memenya eta bawa metanding ani wani barengin bapok ngaipenya rapong lawar rapong mudian naning sekonden mulai lan puputan satuone andok munjarang parama santi om santi santi Punika iwawu pamilat saling mulihang nomor undi 3. Sani mangkin tincapang titiang antuk pamilat nomor undi 4. Ini ampun sayaga majeng ring nomor undi 4. I Gusti Agung Ayu Yustiani saking Banjar Jabo Jero. Om Swastiastu. Ih, sangat super rame anaknya mabale. Mainin pakai meme ajak ke satu. Dingohin satuan meme. Tak nawang senang cening satu. Tain sing ngirangin satu. Nah, ngejani meme lakar satu. Direngang nggih. Satuan ini sehingga adalah mamurda anak rire. Aduh, koneka tuturan satu. Anak wani, yo mau bungkusan ipan kase. Geginan ione dua megait mencong semen. Ngajak pianak nih aneh wani uli semangat nanti kesanya ya megai tusing tahe nawang mereren megai wih ya mereren wah di bedara doken ya mereren sebuah limang dino ya megarapan mirip bin awai doken beberapa semeren tuh belum pesan dia ban kasar ngajak pianaknya lantar nampi upah. Nah kecerita jani buin mandi di subane langkar ia nyerahang kegaene itu sakit ada hujan panas misi angin dewa ratu sepot saja dia ipat karsa meseselani yo ngenehang pada wekane teken kegaen dia nih didubuin laka semer untuk kauruk tanah mengenah pesan tadi maka semangat dia sedang pulas pangkasa nuju des lemahan itu ya pangkasa ngajak pianaknya nengokan pegaen wih saja semer untuk buin kauruk tanah itu ya pangkasa sebet meseselan terus merawasan kene teken pianak aduh nih adik kene nasi bening muen semer kauro pantanah nih kengken apa terjadi nih saut lantas pan pianak nih sajan kok kencenang janji po maror lego lakar nampi upah sakit cek nepung bayo kene buat bedo sajan widine po di sebang makulo ya pakar sengaja anak nih meseselan nyeselan dewek nih
Itu lantas ya pangkasa ngekodaya. Ini ya pangkasa. Nah nih tenang dogen di depan silang tanah itu. Semua bayangan. Kan? Caranya po. Nah tenang dogen. Ning. Main malu. Itu jangan capek nih. Gantungan baju deh itu. Tambahnya cuma itu tak cabang di ulun semere. Rapor yang kejang itu jangan di sisi semere. Main-mainin aja kemengkep. Nah di Subani lantas gitu Pangkar sengaja pianaknya mengkep. Maklo-klo ada lantas anak mentas kemu. Itu anaknya tuh tolah ada sing ada anak situ sing ada nyen tu sing ada anak nyong semer itu tu sing ada sepi kebukina itu. Nah di sebalik itu kau lantas anak itu jeret anak itu pusing ada anak mesaut di subane lantas itu liu ramonnya teko makin kemu tur mereka anaknya itu anaknya aneh nyongtong semer tuh didu kauro ban tanah semer itu di Subang lantas itu pada anaknya megarapan nyemak tambah nyongcongin semer tuh kandi semer itu kedas itu lantas pangkasa nyagakin anaknya itu tur matur ken anaknya itu aduh jero dia matur suk semaning mana sampun nyarengin kegaet tiang kantos pragat tiang sik semangat ngatur sik semaning manah jero itu pakai pangkarsa piwe nih pangkarsa semangat lega pesantren di pangkarsa jadi kenyemak gaena nutugan gaena itu di Subang lantas gitu suba mekere pragat cemere itu lantas pangkarsa nyemak gegay na bin abedek nyemak timbo ang tiang kal anggone ngatung ang timbo itu di Subang lantas tuh jadi pangkarsa ke rumah anaknya aneh ngelahan semer itu jadi satu engal itu lantas pangkarsa ke rumah anaknya itu ngerahin semer itu lega pesan ya pangkarsa rimo pipis ngerepet pipis hanya barak-barak bas kaliwat lega ya itu ya ngaturin suk semaning manah kan anak aneh ngelahan semer itu. Nah di Subang lantas gitu supaya saling menerima nyerahin semer maturin suk semaning manah kan anak itu ya iban karsa sudah nepokin kegayannya hanya mengadan tuh tujuh kegayannya. Nah ini ngajak makejang amudo satuan memene tamin ada bebesan memene teken cening selegang cening melajah selegang cening dulungin reramu megaya jumah yang super agak seleg melajah super agak megaya sinah didu irada lakan nepuk sama madan tertujuan. Nah sedurung tuh sedurung meme sinep satuan meme ini lanjan meme ngaturan oh santi oh Seperti iwawu pamilat saning mulihang nomor undi papa sana pinaka pamilat kaping undat sana makin galah aturan titiang majang ring angga panureksa mangdane mlik bagang sapesira pinaka jayanti miwah adi jayanti ring sejeroning wimba kara musado bali rahimane mangkin
Taler tunas titiang mangda wenten siki panureksa mangda ngicen pawara-wara ring para pamela. Ini semua majang ring Ugrawakil untuk galangan majang ring Bapak Perbekal saudara dahat semuanya titiang majang ring Dani Cirebon Desa standi dahat semuanya titiang majang ring Semeton Penureksa sareng sami taler sani wayang titiang majang ring ulaman sareng sami sanenenten presiden jaja titiang sedikali taler sani wayang titiang iki pemekasnyane majang ring pemilet wimbokare sareng sami suksema sampun nyarengin wimbokare rahinane mangkin iki sedurungyane ngiring sareng-sareng ras titi bakti majang ring Sang Hyang Diwasa melarapan untuk aturan pengastum kare. Om Swastiastu. Majeng ring ibu-ibu sana nyarengin mesatwa iwawu ring dijen iki nggih. Kan enten mriki nggih. Enten kan tengah. Belakang panggung. Lunas uratian majeng ring ibu-ibu pemilat mesatwa mangdane mriki dumun. Ini jatuh di bos nih. Gila. Taruh pengen. Oh. Tidak minu ke minu. Tadi dia pakai ini ingin lunas tepuk tangan dumun majang ring ibu-ibu sanenareng satwa ini sedurungnya ne atau bening yang titiang kuentanang titiang rainana mangkin boya jajagi menggurui utawi nasikin segara rainana mangkin nih santukan titiang puniki taler kantun wi muda taler kantun melajah kita ngiring sarang-sarang melajah ini iwawu penampilan ibu-ibu sareng sami sampun samian becik nggih. Sedurungnya ne sampun wonten pembinaan iki. Sampun nggih nabi malih iriki ring jaga pati sampun wonten pembinaan nggih sedurungnya nggih. Sekali sampun keuningin binabang yang ring pembinaan taler sampun keijen indeks kriteria kriteria penilaian kita kalau nyarengin wimbokare mesantun ampura ibu yang taler pelajar ini baca ibu pembina ini indeks kriteria mesantun kewenten 5 wenten keutuhan satwa ring keutuhan satwa dikepastikeun saking pemahbah pemahbah isi wenten tetua satwa taler wenten pemukul kering keutuhan satwa iwawu sampun samian medaging pemahbah wenten sane durungnya iwawu langsung Om Swastiastu benjangan menawi jadi jagi nyareng yang wimbokare mesatwa puniki dagingin dumun pemahbahnya nih usan ke wawu Om Swastiastu ngenten nggih menawi enten yen wenten meduwe satwa kide nggih ceritanya nih ide Om Swastiastu nyane dados di awal dumun di awal dagingin Om Swastiastu mangdane nenten
kekurangan waktu nggih, agar tidak kekurangan waktu. Santukan galah sanes sampun Pak galah kenten waktunya nika sudah ditentukan 10 sampai 15 menit. Nggih, nika carane mensiasati yening satwa kide Om Swastiastu di awal. Nggih, wawu pemahbat niku kedadosan mandan enten kekirangan waktu. Daris urusan keutuhan satu wenten vokal. Nggih, vokalnya ne sapunapi, vokal nika wenten variasi bunyinya ne sapunapi. Nggih, di awal sebelum ngawit nika pastikan mik-miki dikinge santukan ring mesatu nika wantah ngadeg. Gerak terbatas sampunang sampai liwat mik pangten hilang satwonya nih. Nggih, yen sampun Riki wau ngawit kira-kira kan manten nggih. Umpami yang urusan pemahbah mimi dewa ratu jan sampun pendamping semetone iriki sampun pada ngajeng niki. Umpami yang niki ring pemahbah. Ring pemahbah dados ngangen basa alus, taler dados ngangen basa andap nanging sampunan mencampur nih kami subuh pada ngajeng niki sampunan sampun pada ngajeng nih antara subuh dan sampun niku kan metiosan enten garis ngucapan murde memurde nih boyo memorde sane patut memurde ini sane mungkin tidiam jagi musadu sa memurde belum suara angkat ini ring murde dari wau ngawet ring satwa utawi jalan cerita taler dialog mangde suaranya nih metiosan aduh ketuturan satwa anak belok saja sekan belok yang ada nina belok nih jika posisi badan ke depan nih yang diwenten dialog itu lantas memeni ngurahin belok meli bebek kebekan kene meme kipaan gede lagi nih belok waktu bunyi keten bosan itu balik ke depan mesaut lantas jadi belok balik kipaan meriki ya diasun peralagan rigis pedidi sendiri tapi seolah-olah itu bercerita keten nggih sekali ibelok wenten berapa tokoh niko wenten ibelok wenten nenene wenten pedagang taler wenten yang bercerita nggih wenten 4 kengken carane kan bisa mengubah suara nika dados 4 makanya yang nak asalnya terbatas nika nggih kadang-kadang memilih nika satu neken asalnya tokohnya begitu wenten nggih yen siap selam nika akeh nika tokoh wenten nggih nika sampun dikokal kan penghayatan ekspresinya nih punapi kadung ngendek tenapi nih sekali wawu sampun becik penampilan ibu-ibu punik wenten sana sampun becik ring ekspresi sampun nanging power kira nih sampun becik kene walaupun becik tapi powernya ditingkatkan lagi kenten nggih menawi benjangan jaginya dengan ring kabupaten pasti ke sampun mendaging pembinaan tanggal nggih jika malih sareng-sareng diasah malih kemampuan kita dari wenten kemampuan bercerita nggih kemampuan bercerita sampun taler becik sampean diwawu nanging nika sampun kipok-kipok nika nenten panggih tiyang diwawu ampura nggih kandun kene nggih harus tekannya ke depan pas narasi cerita tokohnya kipakan gede malih mriki malih kipakan gede mriki agamnya cara nak igel nggih ampun tuh jujur kene ampun
cuma kenang gede. Terus wonten ring anggah ungguhing basa. Nggih, niki mesatwa pasti ke saneka tureksa nika wonten anggah ungguhing basa nika penting. Nggih. Ring anggah ungguhing basa saneka tureksa nika wonten napi wonten pengucapan-pengucapan wonten kantun kirang nggih. Tatkala ngucapan sanes medaging pengater, pengiring nika wonten sane kantun kirang umpami yang titiang sing tu sing nika dialek nggih. Secara keseluruhan yang iri Badung nika pasti nika sampun kendala nggih titiang taler asapunika samukan titiang taler saking mengui kendalanya pasti iri ke sing tu sing nika. Terus nek sane ucapan tu sing niwau akeh hanya diasun sampun di teks nika sampun tusing karena kebiasaan dadosnya secara spontan sing pun langsung nggih. Penyangan ini jagi ngambil teks ring internet nika edit malih nggih sampunang jiplak kenten manten sandukan enten samian patut nika ini ngambil ring internet harus edit malih koreksi gentosin sane kantun iwang iwau ring pengatar pengiring sampun ring tetua satwa sampun samian medaging niki wonten iwau basa Bali sane mencampur bahasa Indonesia. Wonten apa tadi iwau ngencolang ya muka baju nabi bahasa Bali ini ngelus baju nggih wonten mersihin umahne tapi ngedasang ampura niki kan bahasa kene dikoreksinya soalnya titiang sareng ketiga saking bahasa Bali dadosnya kan kenten samian ketureksain kenten iwau bahasa halus mencampur bahasa anak sampun. Nggih, secara keseluruhan ini mesatu niko jalan cerita niko nganyen bahasa Andap samian nggih nenten bahasa halus. Kecuali niki wonten iwau wonten tokoh raja niko patut nganyen bahasa halus dening matur sareng raja punika enten nanging secara keseluruhan niko nganyen bahasa Andap. Wonten iwau siap selam sampunan ngajeng nganyen siap selam nggih yen siap selam niko ngamah biasa nggih yen ampun buron nganyen pun ngamah nggih yen sekali iraga patut nganyen ngajeng kan ten wonten banyak ngajeng malu siap kan ten wonten kenten nggih jangan ngamah ngoten nganyen nggih nanging secara keseluruhan penampilannya sampun samian becik nggih sampunang mangken titiang aturan kenten benjangan nak kewah ngerah pemilat niki dan boleh pemilat nggih benjangan mangkane nenten kenten nggih menawi ring warsa sane jagi rawuh pemilat sakit banyak kok kalih-kalih ambil nggih sampunang sigi manten napi wenten sane masalah bersih nggih kewah kalih kenten nggih aku buen tuwa nggih si runing nggih benjangan nah penyuluh bahasa Bali iki nak seneng aja ibu-ibu jan kasal murid pindah ibu-ibu aja seneng pada kali iki panten pesake yang iki sandukan malih wonten win bekare saking titiang wanta sapunika sanes presida aturan titiang menawi wonten iwang atur titiang ditatkala ngaturan iwau titiang lungsur agung pengampura ingin pinakawasanan ngatur puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om Matur susun. Inggih, semua aturan yang menjadi pemeriksaan seni makin wastu puput sampun acara wibagara mesatu Bali rahing imam indik Jayanti Wiwa Adi Jayanti Pacang Sobian ring acara puput maju seni makin girang lanturang untuk parikrama kita
Inggih punika nembangan lagu pop Bali oleh Yohana Desara Jagapati. Sanika pertama gepratnya sadi tembang hati umur ngantian lantaran antuk pertiwi sadi tembang sati. Inggih Durosa ngiring tepuk tangan. Yang
Apa tuh? Tuh. Tuh. Bawa semang. Dan cho được cái này là sinh. Sinh thằng cô là thằng sinh đó. Con nó Thế mà anh tuh. tao quá. Đáng một lấy jam nggak rasa. Nó bổ nghĩa là sao nó Đó bây giờ cuma. lè. Hah? Leo merah, bisa dukung aja. Oh, saya lupa. Nah, pakai bol gue merah. Oh, nyal nyal. Dan nanti pun besar lagi gitu. Inggih sani mangkin tunas titiang majaring panureksanya
Nyurat Aksara Bali Mangda Presiden Ijen Pewara-wara Maju Inggih Durusan. Jen. Ada kopi kan? Kopi lah, itu lah kopi. Lagi kopi. Iya, saya bawa nambang kopi lu cuma tuh. Kalian aku cucuk kan. Terus. Sedurungnya nih yang bisa pengasung karo Swastiastu. Om Swastiastu. Majang ring Bapak Klian Desa Sane Wangyang Titiang aler semata sarasami Sane Dar Kusuma Titiang mewakili saking juri Nyurat Aksara Bali. Aige Titiang jadi ngaturan agide evaluasi majang ring alit-alit pemilat para Nyurat Aksara Bali. Sane ka pertama ring teks satwa ibelok niki wenten kruna satwa nggih alit-alit maka sami wau akehan nika ring satwa u sareng a nika nganggen aksara u a sekali biasa nggih sane patut nika wantah nganggen suku kembung nggih nika taler patah ring kruna duang ukut ane nika ring kruna luas taler ring kruna rupiah oke alit-alit titiang pemilat pemekara kamu nika seliane nika kari patut melajah meraga indek aksara Bali nggih samian iki kirang hafal utawi durung hafal nggih patut melajah ring puri ring jero soang-soang nika malih indek aksara Bali ana nika ring ngagantungan kenten nggih ring dija patutne nganggen tapi wasane nganggen cecek nganggen gantungan sekali nika pun satwa nika nganggen gantungan suku kembung durung maka samian nika wau durung nganggen suku kembung nggih. Selian nika sampun becik sesuratan nika kirang melajah manten malih nggih untuk latihan di rumah nika kirang kidik-kidik manten selian nika ampun boleh pembinaan nika benjang pungkur dicapang malih pembelajarannya nika rajin-rajin latihan kenten nggih ajang ren alit-alit maka sami taler sampunang akeh kenten ngapus tika iwau akeh sane ngapus dadosne pekaryaan nika jelek kenten ngenah nggih ten rapi kenten akeh hapus-hapusan nika nggih duani niki teksna arkide wantah sapunika evaluasi sane presida aturang titiang malih jebos si raja sane polih Jayanti taler ne durung polih Jayanti sampunang berkecil hati ngenten nggih iki wasane wimbul karo warsane ajani rawuh nika malih melajah mangga polih Jayanti nggih titiang wantah sapunika sane presida aturang titiang puputang titiang antuk para masanti Om Santi 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 Om. Semakin idedane iring titiang nyaringin wimbo karya pidato prajurit inggih majeng ring para angga panureksa wimbo karya pidato prajurit adat mangdesida saya kering genah sana sampun kesaya semakin titiang jagi ngaturan angga panureksa sana sampun saya inggih
keping siji Ibu Tu Eka Mudiartika Yasa SSMP Iwayan Miasa Darmita SPD Ikomang Midun Bagas Putra Indu SPD. Inggih, ididani saha jagi asuran titian indek tata titi lingkara pidarta prajuru adat putri galah mau pidarta wantah dasa niwa kantos 15 menit karienin antuk surat kentong apisan ritatkala sampun menjarang Om Swastiastu tes kelentongan ping kali ring menit keping roras rares kelentongan ping 3 ring menit keping 15 pinaka Cina galar sampun puput pemilat patut muputang pidata dueni inggih idadane sinamia wibakara pidata prajuru adat rahinane mangken jagi kekawite pemilat saling ngemolehang nomor undi siki lan kali mangdani sayaga reng ukur panggung inggih yening sampun sayaga majang ring pemilat nomor undi siki Ibu Tu Yuliana Saputra saking Banjar Sibang. Suksemu majeng ring ugra wakil antuk kalah sani sampun kapija ring sikiang kitiang sedurung kitiang ngelantur matur ngiring ngeras citi bakti ring ide Sangyang Widiwasa antuk ngaturang pangastung kara Om Swastiastu. Majeng ring angga panureksa sane dahat kusumayang titiang asapon kedaler majeng ring pamilet mapidarta basa Bali sareng sami sane tresna sehin titiang rasa angai bagil adu titiang majeng ring Sangyang Widiwasa duaning sanghaning asung kerdawar nugrahan ide mawinan iraga sareng sami presida mepadu wadano ring parikramo bulan basa Bali sane keping 7 puniki sane maduwe utang patitis jagat kerti jagra hita samasta sane suksmanipun bulan basa Bali lingga stana nyiwi basa aksara miwah sastra Bali makawitning budi cita nangyang jagra ngulati jagat hita mawit saking utang patitis punika melet manah titiang melajah dewek katunan rahina mangkin jagi matur atur ngenenin indik jagat kerti pinaka ngelestarian bahasa sastra Bali idalane sinamyan sane wangyang titiang ring galah sane pecik puniki melet manah titiang matur manut Perda Gubernur Bali nomor ulung dasa warsa kali talib lekutus indik kewentenan bulan basa Bali
sane ngawinan titiang nyarengin wimbegara rahina mangkin iraga pinaka warih Bali patut ngupo bira tetamiang leluhur sane merupa bahasa aksara miwah sastra Bali mausang indik kawentenan bahasa Bali menawi nenten dados pasahang rengap jagat kadi mangkin jagat mangkin ketah kebos awur tanpa watas sandukan para jalan mangkin nenten kapiamong nguning gatre-gatre ingyang gatre Bali miwah gatre sani saking wit saking dura negara kawentenan abjad jagate kadi punika sani kawinan kauripan bahasa Bali ni mangkin makeh pisan keni ius saking budaya miwah bahasa tiusan mawinan akeh ne wenten kebosan sani mosang bahasa Bali ni pacang reret tur padam ajrih manah titiang yening katos sayuakti bahasa Bali ni kadi asa punika kauripan para jana Bali ni sane kedasarin antuk kasukan maseni budaya antuk ngerajegan adat miwah agama bahasa Bali ni modwe linjih pinaka akah budaya Bali taler pinaka serana melajahin miwah ngerajegan budaya Bali yening bahasa Bali ni presida kapikukuhin utawi kerajegan mejanten budaya Bali ni pacang rajeg mawinan pawirisata Bali ni taler pacang kukuh rajeg sakawenten yening bahasa Bali ni pinak ke akah budaya kantos pada mejanten pemargin seni adat miwah agama Hindu ni pacang reret mawinan pawisata Bali ni ke taler pacang nenten mapi kena idadane sinamian sane wangyang titiang ngerajakan bahasa Bali ni punika kemargian saking kulawarga sewang-sewang nabi mawinan asa punika duaning sane mangkin akeh panggih titiang alit-alit nenten akeh ngangge bahasa Bali kritat kala membaosang ring kulawarga utawi ring semeton tiosan minabang titiang akeh sane rumah sekimut yening ngangge bahasa Bali duaning asa punika banget pinunas titiang majeng ring dedani sane maraga guru rupake mangdene bahasa Bali rita kala membawa ring alit-alit druene mangdene alit sayang unik sayang heling ring bahasa Bali sane kabos bahasa ibu bahasa sane pertama kauning oleh alit-alit yening saking keluarga nenten muning ayang membahasa Bali pasti kesampun alit-alit mewah bahasa Bali ring sekolah utawi tiosan idadane sinamian sane wangyang titiang tiosan ring bahasa Bali iraga taler melajahan indik aksara miwah sastra Bali druene akeh alit-alit sane sampun diwana nenten uning nyurat aksara Bali miwah wacen aksara yadiastun ring sekolahan sampun nenten uning aksara Bali miwah wacen aksara yastun ring sekolah sampun kapicayang pepelajaran bahasa Bali
nanging indik galah nyanyi akidik pisan. Punika taler pepelajaran bahasa Bali sanediosan ring nyurat lan wacen kantun akeh ring sekolah. Duaning asa punika pinunas tidiang ring alit-alite pemekas nyanyi mangde pelajaran aksara miwah sastra Bali nenten ring sekolahan kemanten. Umpamian tidiang ring desa adat kewentenan pasraman silih sinunggil sarana melajahin indik bahasa Bali lan budaya Bali Druid. Asa punika taler kewentenan bulan bahasa Bali pinaga taler sarana anggen ngerajengan bahasa aksara miwah sastra Bali. Ngiring tin cabang panguruh rene ring kawagedan mobawasang nganggen bahasa Bali sani becik. Mangdo kewentenan bekel serahina ritet kala kebawasang ring anak akeh. Mogi sangkaning kewentenan bulan bahasa Bali puniki iderane presiden ngemolehan pepelajaran sani presiden kaangen sepat siku-siku ritat kala ngebawasang bahasa Bali. Iderane sinamian sane wang yang titiang pinunas titiang majeng ring idadani sarek sami ngiring pikayunen melarapan anduk mulat sarira iraga pinaga warih-warih Bali sane pengwaris budaya Bali sane adiluhung mangda presiden nyejerang rasa membela pati situndeh ring tanah pami jilan mangdane iraga nenten sekadi ikata ring tunjunge ika gugu saking doh rauh mulati kami kan sekar tunjunge nanging ikata serta nyongkokan lan lingu ring kautaman sekar tunjunge tegasnya nih iraga uni maduwe seni lan budaya adiluhung akeh wong dura negara nyaratang pikoleh saking budaya druwene nanging kramo Balini sane nenten padirungu ring kautaman budaya druwene sumangdene nenten sekadi asa punika. Aige idalani sinamian sane banget wangian idiang yening cutatan titiang atur titiang iwau injih punika kepensiki ngerajegan budaya Bali melarapan anduk bahasa Bali mawit saking keluarga soang-soang keping kalih majeng ring alet-alet mangdene nenten ring kulawarga utawi ring sekolah kemanten melajahin bahasa aksara miwah sastra Bali nanging mangdene alit-alit utawi para yawanane nyarengin rita kalau kawentenan pasraman bulan bahasa Bali miwah parikrama sane yosa aye idadane sareng sami sani banget uangnya iki wantah asa punika atur titiang riantukan dewek titiang kari winoda titiang lungsur ageng reneng pengampur pet prade weten iwa atur titiang ridat kala ngaturang pidarto puniki aige amunika presiden titiang lantur-lantur cutatan titiang anduk pramo santi
Om Santi Santi Santi. Om Badung mangupurung kirang langkung di tiang lunas pengampurung. Nggih, matur suksema. Sapunika wawu pamilat sane ngamulihan nomor undi sane mangkin tincapang titiang antuk pamilat nomor undi kali. Punika taler tunas titiang majeng ring nomor undi 3 lan 4 mangda sayaga ring ungkur pamit. Yen sampun sayaga majeng ring nomor undi kali. I Gusti Nguramade Krisna Putra saking Banjarmasin. Suksema majang ring ugrawakya antuk galah sana sampun kepiceng ring sekian titiang. Sedurung titiang matur-matur ngiring sareng-sareng rasti timbang majang ring Ida Sang Yang Widiwasa melarapan antuk ngaturan pangastukar. Om Swastiastu. Majang ring anggo panureksa sane dahak kusumayan titiang. Asa punika taler majang ring pamilat wimbakara pidato basa Bali sareng sami sane tresna sihir titiang. Rasa anggo bagya aturan titiang majang ring Ida Sang Yang Widiwasa duaning sangkaning asung kerta waranugrahan Ida mawinang iraga sareng sami prasida mepaduwadana ring parikrama bulan basa Bali sane kaping 7 puniki. Sane meduwe utak penitis jagat kerti jagra hita samasta. Sane suksmanipun bulan basa Bali hingga stata nyiwi basa aksara miwah sastra Bali. Makawit ning budi cita nangyan jagra mulati jagarita. Mawit saking utek betis punika melat manah titiang belajahan dewek katunan. Rahinane makin jagi maturatur ngininin indik jagat kerti pinaka genah lestarian basa aksara miwah sastra Bali. Idadane sinamian sane wangyang titiang ring galah sane becik puniki melat manah titiang matur manut Perda Bari Gubernur nomor ulung dasa warsa kalih tali plekutus indek kuwentenan bulan basa Bali sane ngawinang titiang njarengin wimbo karo rahino nimangkin iraga pinaka wari Bali patut mempepira tetamian leluhur sane merupa aksara basa miwah sastra Bali ne mausang indek kuwentenan basa Bali ne menawi nenten dados pasang ring ab jagate kadimangkin jagate mangkin ketah ke bawah awur tanpa wates santukan para jenanane mangkin nenten kapiangmen nguningin gatra-gatra inggian gatra Bali miwah gatra sani saking wit saking dura negara kuwentenan ab jagate punika sane ngawinang kauripan basa Bali ne makin makeh bisa keni ieu saking daya miwah basa tiosan mawinan akeh wentan babaosan sane maosan basa Bali ne pacang rerat tur padam ajrih manah titiang yening kantos sayuakti basa Bali ne kadi asa punika
kauripan para jana baline sane kedasarin untuk kasukan meseni budaya untuk ngerajagang adat miwah agama. Bahasa baline meduelinge pinaka akah budaya baline. Talan pinaka serana melajahin miwah ngerajagang budaya baline. Yening bahasa baline Presiden Kapil Pukuhin utawi kerajagang menjantan budaya baline pacang rajang. Mawinan pariwisata baline taler pacang kukuh rajang sakewanten yening bahasa baline pinang akah budaya kantos padang menjantan pemargi seni adat miwah agama Hindune pacang rarang mawinan pariwisata baline taler pacang nenten mapikena idedane sinamian sanewangnya titiang ngerajegang bahasa baline punika kemargian mawet saking keluarga soang-soang nabi mawinan asa punika duaning sane makin akeh panggilin titiange alit-alit teh nenten ngangge bahasa Bali ditatkala membaosan ring keluarga utawi ring sepotong sane tiosan minabang titiang akeh sane rumah sekimun yening ngangge bahasa Bali duaning asa punika banget pinunas titiang majang ring ide dani sane maraga guru rupake mangdene nganggen bahasa Bali ditatkala membaosan ring anak alit ruene mangdene alit-alit teh sayang-sayang nuning sayang-sayang dele ring bahasa Bali sane kebaos bahasa ibu bahasa sane ke pertama kau ningin oleh alit-alit teh yening saking keluarga nenten muning ayah membahasa Bali pasti ke sampun alit-alit teh mewah membahasa Bali ring sekolah utawi genah sanetiosan idedane sinamian sanewang yang titiang tiosan ring membahasa Bali irage taler melajahin indik aksara miwah sastra Bali druene akeh alit-alit teh sampun juwana nenten uning yuran bahasa Bali miwah wajan aksara Bali ya diastun ring sekolah sampun kepercayaan pembelajaran bahasa Bali nanging indek galahnya nih akhirnya bisa punika taler pembelajaran bahasa Bali sanetiosan ring nyurat lan wacen kantor akeh ring sekolah duaning asa punika pinunas titiange ring alin-alin pemekasannya mangdene belajarin aksara miwah sastra Bali nenten ring sekolah kemanten umpama yang titiang ring desa anak kuentenan peseraman silih tunggil sarana lajahin indik bahasa Bali lan budaya Bali druene asa punika taler kuentenan bulan bahasa Bali niki taler angen ngerajegang bahasa aksara miwah sastra Bali ne iring tincapa penguruh ruene ring kewenegan membaos ngagen bahasa Bali sane becik mangda wenten serahino tatkala membaosan ring ajeng anak akeh mogi sangkani kuentenan bulan bahasa Bali puniki idedane presiden melihat pembelajaran sane presiden keagen sempat siku-siku ditatkala membawasan bahasa Bali idedane sinamian sane wangian titiang
pinunas titiang manjang ida dane sang sami ngiring mikayunin melarapan antuk ulat sarira irago pinago waring-waring Bali sane warisin budaya Bali sane adiluhur mangde presiden dijerang rasa membela pati suti teh ring tanah pemijilan mangde ne irago nenten sekadi ikata ring sor tunjungnya ika kupu saking doh mulati kemiekan sekar tunjungnya nanging ikata stato nyokok tan lingu ring kautamaan sekar tunjungnya tegas jane iraga uning menduwe senilang budaya sane adiluhur akeh wong doro negara garatan pikoleh saking budaya duwene nanging wetan krama Bali sadena tenten patilingu ring kautamaan budaya duwene sumangade dentan sekali asa punika inggih idadane senamian sane banget uang yang titiang yening cutetak titiang atur titiang iwau inggih punika keping siki ngerajegang budaya Bali pelarapan atau membahasa Bali mawet saking keluarga soak-soak keping kalih majang ring alit-alit teh manggane nenten ring keluarga utawi ring sekolah kematan lajahin bahasa aksara miwah sastra Bali nanging manggane alit-alit teh utawi paraywanane nyarengin di tatkala kuwentenan pesaman bulan bahasa Bali miwah parikrama sanetiosan inggih idadane sareman uang yang titiang wata sapunika atur titiang riantukan dewek titiang katur wimuda titiang melungsur agung rendah pengampura pen prade wenten iwang atur titiang ritat kalau titiang aturan pidato puniki Om Santi 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 Om. Inggih, sapunika iwau pemilat seni ngomolahan nomor undi kali sari mangkin dicabak titiang untuk pemilat nomor undi 3 yening sampun sayaga majang ring nomor undi 3 Gusti Ngurah Putu Agung Aditya Mahendra Putra saking Banjar Kemulan. Suksema aturan titiang majang ring guru wakil anduk dalah sanesapun kapaica ring sekian itu. Sedurung titiang lantur matur ngiring sarang-sarang ras ditibak ring ide Sangyang Pramukawi ide Sangyang Widiwasa melarapan anduk muncarang pengastungkara panganjali umat puri. Om Swastiastu. Majang ring anggap anu reksa sanedaan sumayang titiang para ulama sanewangiang titiang asa punika dalam para pemilat wimbakara ring bulan bahasa Bali puniki sarang sami sane tresna sihit titiang rasa angayu bagya aturan titiang majang ring ide Sangyang Widiwasa duaning sangkaning sih paswecan ide iraga sarang sami presiden mempadu dana ring rahina sane becik puniki gumanti numiletin parikrama bulan bahasa Bali sane keping pitu puniki sane menduwe undang penipis jagat kerti jagra hita samasta sane suksemanipun bulan bahasa Bali pinaka lingestana nyiwi basa aksara miwah sastra Bali makawit ning budi
Cita nangyang jagra mulati jagat hidup. Mawet saking undang punitis punika melat manah titiang melajahan dewek titiang sane lintang tuna punika. Rahinane makin titiang jagi maturatur nganinin indik jagat kerti pinangka genah melestariang basa aksara miwah sastra Pali. Idadane sarang sami sanewangian titiang ringgalah sane becik puniki melat manah titiang matur manut Perda Gubernur Bali nomor 10 dasa warsa kalih tali peludus sane ngawinan titiang wendan niriki gumanti ngemiletin parikrama rahidane mangkin irago pinako warih Bali sampun sepatutnya nih ngumpul biro tetamian leluhur sane adilu sane merupa basa aksara miwah basa Bali mau sang ilik kawentenan basa Bali menawi nenten pasahan ring up jagate kadimangkin sane kabaos awor tanpa wates sandukan para janane makin nenten kapiambang muningin gatra-gatra sanewit saking Bali miwah gatra-gatra sanewit saking guru negara kawentenan abjagate kadipunika sane ngawinan kauripan basa Bali makin makeh pisan kenius saking guru negara mawinan akeh wenten bebawasan sane maosan basa Bali ini pacang reret dur padang ajareh manah titiang yening kantos sayuwakti basa Bali ini kadia sapunika kauripan para janan Bali ini sane kedasaran antuk kesukaan seni budaya antuk ngerajakan adat miwah agama basa Bali madue linggih pinaka akah budaya Bali taler pinaka sarana melajahi miwah ngerajakan budaya Bali iening basa Bali ini presiden kapiten utawi kerajaan menjandan budaya Bali ini pacang raja mawinan pariwisata Bali ini talar pacang kukuh raja sakewandan iening basa Bali ini pinaka akah budaya Bali ini kantos padang menjandan pemargi adat seni lan budaya Bali ini miwah agama Hindu pacang rerat mawinan pariwisata Bali ini taler pacang nenten ngopi kenop idadane sinarang sami sanewangian ditya ngerajagang basa Bali ini punika kemargian muwit saking kulawarga suang-suang nabi mawilan kadi asa punika duaning sane mangken akeh pisan pangin titiang alit-aliten nenten nganggen basa Bali ritat kalaning mabawasan ring sekolah utawi ring semetonnya netiosa minabang titiang alit-alitnya rumah sekimut yang mabawasan nganggen basa Bali duaning asapun banget pinunas titiang majang ring idadane sinarang sami pemekasnya ring idadane sani meraka guru rupake mangdane presiden statu nganggen basa Bali ritat kalani mabawasan ring alit-alit druene sarang sami sumandane alit-alit druene sayan-sayan uni sayan-sayan eling tur bangga nganggen basa Bali idadane senarang sami diosan ring basa Bali iraga talar wenten melajahin indik aksara tur nguwacen aksara Bali akeh alit-alitnya sanes sampun munggah daul utawi truna nendan uning ingin nguwacen aksara Bali nabi malih nyurat aksara Bali ia diastun ring sekolah sampun kepicayan galah pelajaran aksara Bali sakewanten indik galahnya nih akidik bisa duani ngasapunika pinunas titiang majang ring idadane sinarang sami ring alit-alitnya pemekasnya
Mandane serta melajahin aksara miwah sastra Baline nenten ring sekolah kemanten. Umpamian titiang ring desa adat. Kawentenan pesrama silih sinungil sarana melajahin indik bahasa aksara miwah sastra Baline. Asa punika taler ring kawentenan bulan bahasa Bali kadi rahina mangkin. Puniki taler pinaka serana ngerajakeun basa aksara miwah basa Bali. Ngiring tincapang penguruh durene ring kawagedan mabawasan nganggen basa Bali. Mandawendan bakal serahina ritat kala mabawasan ring ajeng anak akeh. Mogi sangkaning kawentenan bulan basa Bali kadi sapuniki idadane presida memulihan pepelajaran sane presida anggen sepat siku-siku ritat kalau membawasan nganggen basa Bali. Idadane sareng sami sanewangian titiang ngiring mangkin sareng-sareng pikayunin melarapan antuk mulat sari iraga pinaka warih Bali sane pinaka pewaris budaya Bali ini sane adiluhur manda presida nyajarang rasa membela pati sudineh ring tanah pemicilan. Mandane iraga sareng sami menten sekadi ikatak ring sor tunjungin ika kupu saking doh mulati kemikat sekar tunjungin punika nanging ikatak setata nyongkok tanpa tilingu ring keutamaan sekar tunjungin punika tegasnya nih iraga sarang sami uning mageh meduwe seni lan budaya akeh anak saking dura negara rauh merikirin Bali nyaratan pikoleh saking budaya duweni nanging iraga pinaka wareh nenten patilingu ring kawentenan keutamaan budaya Bali inggih idadane senarang sami sanewangian titiang yening cuntetan titiang atur titiang iwawu inggih kadi asapunika saneka pertama ngerajakan budaya Bali melarapan antuk membasa Bali mawit saking kulawarga soang-soang saneka pingkali majang ring alit-alit mandane nenten ring keluarga utawi ring sekolah kemanten melajahin bahasa aksara miwah sastra Bali iraga pinaka Yowana ring Bali sampun sepatutnya nih ngupoh pira tetamian leluhur sane makadi sastra basa miwah aksara Bali punika inggih idadane sinareng sami sane banget wangian titiang wadah kadi asa punika sane presida atur titiang dan rahina makin wadah sangkaning melet manah terjengah ring kawentenan kerajaan basa Bali ini iriki titiang purun nyopiah tur mapomu ring idadane sinareng sami riantukan dewek titiang kantun wimuda makeh titiang matur pasti ke makeh kekirangannya nih antuk punika titiang nenten surut-surut ngelungsur agung pengampura pet pradewenten atur titiang sane nenten manut ring ars puputan titiang antuk pramosanti Om Santi Santi Santi. Sapunika iwawu pamilat sani ngomolehang nomor undi 3 sani mangkin tincapang titiang antuk pamilat nomor undi 4 yening sampun sayaga majeng ring nomor undi 4 Imade Suwadiarto saking Banjar Jabo Jero.
inggih suksema majeng ring ugra wakil antuk galah sanesampun kepice ring sekian titian. Sedurunge titian melantur matur ngiring sareng-sareng ngerasti tibati majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa melarapan antuk ngaturang pangastungkar. Om Swastiastu. Majeng ring angga panureksa sanedahat kusumayang titiang. Asapun katalar majeng ring para pemilet pidarta basa Bali sareng sami sane dahat terus ngesihin titiang. Rasa ayung angayupan ieu aturan titiang majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa sangkaning asung kertawara nugrahan ide iraga sareng sami presiden mepadu wedana ring parikrama bulan basa Bali sane kaping 7 sane maduwe undang petitis inggih punika jagat kerti jagra hita samasta sane suksemanipun bulan basa Bali lingga stana nyiwi basa aksara miwah sastra Bali mangkawit budi cita nangyang jagra mulati jagat itu mawit saking unteng petitis punika melet manah titian melajahan dewek ketunan rahayunane mangkin jagi maturatur ngeninin indik jagat kerti pinaka genah ngelestarian basa aksara miwah sastra Bali. Idadane sinamian sane wangian titian ringgalah sane becek puniki melet manah titiang matur manut sekadi Perda Gubernur Bali nomor ulung dasa warsa kalih tali plekutus indek kewentenan bulan basa Bali nika sane ngawenan titiang nyarengin wimbekara puniki iraga pinaka wareh Bali patut ngupepira tetamian leluhur sane merupa basa aksara miwah sastra Bali ini maosang indek kewentengan basa Bali ini menawi nenten dados pasahan ring up jagate sekadi mangkin jagate mangkin ketah kebaos awor tanpa wates santukan para janane mangkin nenten kapiambek nguningayang indek gatra-gatra inggihan punika gatra Bali miwah gatra sane mewit saking dura negara kewentenan ab jagate sekali punika sane ngawinan kauripan basa Bali ini makeh pisan kenius saking budaya miwah basa tiosan mawinan akeh wenten bebaosan sane maosan basa Bali druene pacang reret tur padem nah titian yening kantos sayu wakti basa Baline jati sekadi asapunika kauripan para jana Baline sane kedasarin antuk kesukaan meseni budaya
Antuk ngerajakan adat miwah agama basa baline pinaka linggih akah budaya baline taler pinaka serana melajahin miwah ngerajakan budaya Bali ini. Yening basa baline presiden kepikuhin utawi kerajaan mejanten budaya baline pacang raja mawinan pariwisata baline taler pacang kukuh raja sakewanten yening basa baline pinaka akah budaya kantos pada mejanten sampun pemargi seni adat miwah agama Hindune pacang reren punika mawinan pariwisata baline taler pacang nenten mepikeno idadane sinamian sani banget wangyan titian ngerajegang basa baline punika kemargian mewit saking keluarga soang-soang nabi mawinan asa punika duaning sari makin akeh panggihin titian alit-aliten nenten nganggen basa Bali rita kalau ngebaosan ring kulawarga utawi ring semeton tiosan minabang titian akeh rumah sekimut yening nganggen bahasa Bali duaning asa punika banget pinunas titian majeng ring idegane sane meraga guru rupake mangkene nganggen bahasa Bali rita kala mepaos ring alit drueni manggene alit-alite sayang-sayang uning sayang-sayang eling ring kewentenan basa baline sane kepaos basa ibu basa sane ka pertama keuningin oleh alit-alit druene yening saking keluarga nenten nguningayang basa Bali pasti ke sampun alit-alite mewah bebasa Bali ring sekolah utawi ring genah tios idadane sinamian sane wangyan titian tiosan ring bebasa Bali iraga taler melajahin indik aksara miwah sastra Bali druene akeh alit-alite sanes sampun yowano nenten uning nyurat aksara Bali miwah ngwacen aksara Bali ya diasdun sekolah sampun kepicaya pepelajaran bahasa Bali nanging indik galahnya nih akidik pisan punika taler pepelajaran bahasa Bali sane tiosan ring nyurat lan wacen kantun akeh ring sekolah dua sapunika pinunas titian ring alit-alite pemekasnya nih mandene melajahin aksara miwah sastra Bali nih nenten ring sekolah kemanten umpamian titian ring desa adat kewentenan peseraman silih tunggil anggen melajahin indik bahasa Bali lan budaya Bali ini asa punika taler kewentenan bulan bahasa Bali puniki taler anggen serana ngerajakan bahasa aksara miwah sastra Bali ini ngiring tincapan pengweruh druene ring kewagedan mebaos
lan nganggen basa Bali sane becik. Mangdo wenten bekal serahino ritat kalau ngebawasan ring ajeng anak akeh. Mogi sangkaning bulan basa Bali puniki idadani presiden ngemulihan pembelajaran sani presiden kaanggen sepat siku-siku ritat kalau membawasan basa Bali. Idadane sinamian sanewang yang titian pidunas titian majeng ring idadane sareng sami ngiring mikayuning melarapan antuk mulat sariro irago pinako warih Bali saning warisin budaya Bali saning apiluhung mangga presiden rajegang rasa membelepati sutineh ring tanah pemikiran manggane iragon nenten sekali ikata ring sor tunjungi ikekumpu saking doh ngulati kemikan sekar tunjungi punika nanging ikata setato nyongkok tandingu ring keutamaan sekar tunjungi punika. Tegasnya iraga sareng sami meduwe seni lan budaya sane adiluhung akeh wong dura negara nyaratan pikoleh saking budaya Bali druene nanging wenten kramo Bali nenten patilingu ring keutamaan budaya druene sumandane nenten sekadaya sapunika inggih idodane sane banget wang yang titian yening cutetan titian atur titiang iwau inggih punika saneka pertama ngerajegang budaya Bali melarapan antuk membahasa Bali mewek saking keluarga soang-soang saneka pingkali majang ring alit-alit mandanen denten ring keluarga kemanten utawi ring sekolah kemanten melajahin bahasa aksara miwah sastra Bali nanging mangga alit-alite utawi paroyowanane nyarengin ritat kalau kewentenan peraman bulan bahasa Bali miwah parikramot tiosan inggih idodane sareng sami sane banget wang yang titian wantah asa punika atur titian riantukan dewek titian kantun wimuda titian ngelungsur agung rena pengampura pet prade wenten iwang atur titian ritat kalau ngaturan indik pidarto puniki inggih puputan titian antuk ngaturan para mesanti Om Santi 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 Om inggih matur susun Sapunika iwawu pamilat saning mulihang nomor undi papat sane pinaka pamilat kaping unta sane mangkin dalah aturang titiang majeng ring angge panureksa mangnene mlik bagang sapesira pinaka jayanti ring sajroning wimbekara pidarta prajuru adat trahini mangkin taler tunas titiang siki panureksa mangdengi cen pawara-wara ring pangula
nggih suksuma pegalah sana kapai cering sekian titian dan berbekal sedahan wong yang titian punika talar dan Indonesia sedahan wong yang titian sana makin titian jagi nguning ayang indik pewara-wara di takala Mbak minum kedemi perkara pidato terakhir saya titian kan iki sampun galah roras pastika sampun jam makan siang terakhir titian menyita waktu niki. Saneka pertama puniki ndek pemargi Wimbo Kare mau pidato niki titiaring tim juri dan akeh dados bantang keduanen saneka pertama indek teks sampun padah sami. Pun kita ring penilaian nika wonten tema sampun pastika sampun padah yen teks sampun padah. Pun kita indek bahasa pastika sampun padah duanen sampun satu teks. Pun kendan indek amanatnya sampun pastika padah. Nah ring juri nika sane dados tema utawi bantang inggih punika ketika sarang rasa makna yang pidato. Rita kala makna yang pidato nika elingan pidato nika inggih punika sifatnya mengajak. Patut punapi carane iraga mengajak sira sane ajak ngobaosen manut sareng utawi mengikuti apa yang kita sampaikan nika pertama pun kendan sare kape kalih kita kala pembawaan teks nika sampun sampai menutupi wajah mau enten teks nika setengah sampai menutupi wajah. Nah yen maka papan pemilihan iki sampun sami becik sampun purun tampil mriki sampun becik tiang ngapiang benyang bukur mangna wenten sanitiosan malih mangna enten niki malih kayak niki malih niki artinya mangna wenten regenerasi. Nah nika pun kendan ritat kala mabawasan elingan rasang teks niki ragam presiden ngerasang ritat kala sampun sai kebaca yen para ibi mantek sinah dan ida ngerasang teks sourcing bahasanya nika sampun wenten ring teks niki ejaannya nika sampun wenten ring teks puniki baca teks nika bau wenten dalar titik koma nika padah karena duana niki nguacen teks pasti kau sampun wenten harus ada titik koma jedanya nika ring api. Nah intonasi nika diperlukan di tatkala iraga mau pidato wenten dalar matang pidato kadi matang puisi wau wenten. Nah tios nika yang pidato nika suaranya di dalam agak kelan dan ampun masih bes ngegas gitu. Ampun bes istilahnya cara puisi di kebas ngai bahasa biasa tapi agak kelan dan ide dane sinaran sami dikirasan gitu. Kemudian berita kalem mau pidato nika elingan pesan sampunan ring teks sedikit dan wenten teks tambahan elingan yen sampun kesinap atau ditutup dengan prama sandi ampun tambah malih wenten nika kira langkung di dalam puputan untuk prama sandi lungkung Semarapura bin tambah di belakang ampun segede sampun nika benya pungkun mabawasan napi pun nika yen sampun prama sandi sampun malih daging di belakang nika tetap prama sandi suwun ampun malih kirang langkung dan ngas pengampura ampun yen kal tambah malih nenjang nika ampun tambah malih prama santi nika ampun akhir ampun tambah malih nggih saking titiang wadah menika menawi wonten kirang atur titiang puputan titiang rawuh niki nggih suksema. Inggih sinambi ngantos angga para reksa melik bagan tubuhkan nilai talar nyobihan pada Jayanti miwah Adi Jayanti mireng biar sayang balik parikrama mahila kita merupa bebanyalan oleh seke bebanyalan kadang dadi alet-alet desa Jagapati mireng tepuk tangan bahasa Bali kan karena patah berucap orang bisa memiliki ampun tapi kita latihannya kami selang rainan bin sibuk rumah gitu terus kita siapa nggak tampil lomba menghafal ini harus ada prosesnya panjang kita pidato nanti mana pidato dan sang Brahmo banyak
besuut kan acaranya. Yeh, tiang agak kaca salah. Mimi, Dewa Ratu rame sajan anak kembali tiang. Celepok ngagak ke dondong. Tepuk tangannya dong. Good morning everybody. Yeh, sajan jadi ada bulan bahasa Bali di desa aneh paling luang. Desa adat Jagopati. Desa Nabi. Weh, yang lakar mesatwo nah pasing kalaino kayak ibu-ibu PKK. Nah, jadi tiang lakar mesatwo udah kekate. Nah, duga sedibi tiang kekate aja timpal-timpalnya. Lantas nepoke anak bagus negak pada dia. Rayu bedek neh beli bagus oleh jajaget tiangnya subacara bulan purnama siraga anak beli ada tiangnya Agus. Hah? Agus? Saya Agus puntung kesasar main makan tiangnya traktir itu lantas makan aja dua serasa dunia kita milik berdua yang lainnya ngontrak deh. Nah, waktu mau bayaran balikin dompetnya Mimi sing misi bibes lajo ketia lu mintes tadi Nah, semeton yang kirago pengelas kenalan baru dah emsap dan timpang ge. Didian bungut yang ngemimpi bungut pakan orang. Nah, tiang jani ngelihadi ada nek ilepe. Yoren tiang adini ngomong nih kenceng lepe main. Penjahat kan? Iya, nanti apa dipilot? Udah saya ada dipilot. Ulung banyak pesawatnya. Yemi Dewa Ratu, balik lagi apa Maci? Dan di pecalang. Yemi, ujang di pecalang. Nih mau ngelambok belok. Iya, saya orang sih bocah belok. Iya. Bocah orang sih belok lemah. Belum. Jatuh di pecalang. Pai dalam manen desa. Desanya kelamaan sih. Desa Dagapati. Oh, nah mancing. Yang tadi pecalang kawan sih harus bisa baris baris. Bisa baris baris. Bisa. Sebenarnya tuh dang tes. Nah, jadi kau tes cang Cina. Siap, gerak. Cucu deh. Apa kau cuci? Katanya siap parah. Yemi cang orang siap gerak. Ulang. Siap, gerak. Nah, kemarin benar. Ben pancubok nah. Hadap kanan gerak. Ya, ujang tengok cuma pindah. Hadap kanan tuh nak badan dulu nggak pindah. Mau contohin ah? Hadap kanan gerak. 1, 2, 3. Gitu, coba nah. Nah, hadap kanan gerak. Nah,
Ben cepok. Istirahat di tempat, gerak. Ya ucap pula istirahat di tempat. Newang lang ngobrol di rumah kang urang istirahat to pules. Istirahat di tempat, istirahat di rumah tak cici pules tawang. Tuh sakit cang lahan di careci. Butuh hiburan cang sakit di nasam. Restoran cang kene nah, magendeng nah. Restu, mai. Nah, lupa.